Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav z Lendave, prisrčen pozdrav v družbi Sport kluba po tednu polnem evropskega nogometa, ko smo v četrtek zvečer stiskali pesti za dva slovenska kluba v boju za osmino finala konferenčne lige. Sledi 22. krog slovenske lige, ki bo zelo napet, jasno pa že tale prva tekma petkova med Nafto in Primorjem. Zelo pomembna za ene in za druge. Ajdovci bi lahko pa zares dokončno razblinili vse dvome, kar se tiče boja za obstanek. Na 7. mesto imajo 11 točk prednosti pred Nafto. Nafta pa nujno potrebuje točke, da čim prej skuša vsaj nekoliko pobegniti zadnjemu mestu. Tu so pari tega kroga, torej petkova tekma, potem pa po dve v soboto in v nedeljo. Kluba, ki sta bila na delu v konferenčni ligi, jasno, v nedeljo Domžale, Olimpija in Celje Radomlje, v soboto pa Bravo, Koper in pa morda najbolj vroča tekma tega kroga Maribor, Mura. Preverimo. Tako, zdaj boste lahko videli še enkrat zadetek, ki smo ga zaradi tehničnih težav zamudili. Takole je Pihler v 14. minuti ugnal Posavca, najprej Špoljarič do strela, potem pa sjajna reakcija Pihlera, tudi z nekaj sreče, ko je bil Posavec še na tleh. Marinič in Špoljarič sta izvedla dvojno podajo do odbite žoge, pa je na to prišel Pihler in ugnal gostujočega vratarja. Kalno Kikiš, Pirtošek, ostra podaja pred gol in Nafta vodi z 2-0. Sjajne minute zdaj za Lendavčane, 16. minuta, tokrat strelec Josip Špoljarič. Tudi zanj drugi zadetek, kot predtem za Pihlerja, fantastična podaja Pirtovška, ostra, močna žoga in danes so tudi člani navijaške skupine Gorgoni dobro razpoloženi že na samem začetku tekme. Neubranljivo Špoljarič v padcu z glavo, sjajen zaključek. Čeprav je šla žoga po sredini, pa vse skupaj preveč neugodno za Posavca. Zavnik, dobro so to odigrali gostje, ki se vračajo. 2-1, 25. minuta. Tam je zdaj z žogo v mreži Žan Mauricio. Tako ali tako še ni čas za zavlačevanje. Zapletli so se nogometaši Primorja z domačim vratarjem. Sjajno so vse skupaj odigrali tu Ajdovci. Poglejmo, Zavnik na krilo, tu ni bilo prepovedanega položaja, prav tako ne v nadaljevanju akcije. Išak Rafiju žogo je spustil na tla, zdaj se je tudi Šmajc uspešno izmuznil v tej podaji in omogočil, da je Primorje še naprej v napadu. Zavnik, Išak Rafiju, to je lahko nevarno in gol! 33. minuta, 2-2. Nova sjajna akcija, pred golom je Mark Gulič čakal na podajo, jo dočakal in izid poravnal. Sjajno pa Išak Rafiju v tisti akciji, golo je zdaj dodal še asistenco. Nemočen je bil Mauricio. Poglejmo podajo proti Zavniku na levo stran in reakcijo Nigerica, ki je v tem prvem polčasu dosegel svoj prvi gol v prvi ligi Telemach, zdaj pa upisal še asistenco. Morda tudi nekaj med strelom in podajo, ampak s tem se ne bo nihče ukvarjal, ko je žoga šla v gol, čeprav se zdi, da je tu šlo. Podaja v kazenski prostor, sjajno se je tu stegnil Posavec, ki potrebuje minute, potrebuje konstantnost, zagotovo mu bo potem veliko lažje. Žoga torej v kotu, drugi kot na tekmi za Nafto. Spet nevarna podaja, rešujejo se in to neverjetno
Milan Anđelković, če gledava prvi polčas, zagotovo ste razočarani, da ste po dobrem vstopu v tekmo potem prejeli 2 zadetka, ste pa zadovoljni z reakcijo vaših fantov, da so se vrnili z 0-2 na 2-2. Kako bi ocenili prvi polčas, pa potem drugi polčas, ko ni bilo tistega aktivnega lova v boju na preobrat? Ja, mislim, da je dobro smo začeli, na to 2 gola prijeli prepoceni, ampak tako, kot ste rekli, dobra reakcija z naše strani, svaka čast fantom. Prvi polčas mislim, da je nam pripadal globalu, drugi polčas mislim, da je njim, tako da na koncu je poštena delitev točk. Se vam je zdelo v prvem polčasu, da vseeno ni bilo tako, kot sta oba s trenerjem napovedala pred tekmo, da je bilo kar živahno, v drugem pa potem takšna tekma, ne? V prvem je bilo malo prekrškov, v drugem pa mislim, da 2-krat več kot v prvem polčasu. Ja, v prvi polčas je še nekaj dali igrati, drugi polčas smo bili in oni in mi malo bolj agresivni. Veliko je bilo na kocki, tako da pomembna tekma za nas, za njih in je tudi normalno, da je drugi polčas mogoče malo več prekinjanja igre, da ni toliko igre tekoča, ampak mislim, da na koncu moram čestitati fantom, težko gostovanje, težka tekma, tako da vsakem čas. Ste zadovoljni s točko, nekako ste ohranili to razliko do 9. mesta, ko vseeno morate gledati nazaj, bi pa najverjetneje bili veliko bolj zadovoljni, če bi šli pa s 3 točkami domov. Tako je, ja, normalno, da bi bili bolj, ampak glede na potek tekme, glede na pomembnost tekme, mislim, da težko gostovanje za vsako ekipo bo težko gostovanje v Nafti, tako da mislim, da na koncu smo lahko kar zadovoljni. Najlepša hvala. Hvala vam. Se vidimo, srečno pot. Lahko? Zelo težka tekma, prvi polčas zelo dinamičen, 4 goli, potem pa v drugem delu več agresivnosti. Kako ste sicer sami videli vse skupaj? Ja, kot ste rekli, zelo težka tekma, to smo tudi pričakovali. Zadeli so oni prva 2 gola, malo nas je pretreslo to, čeprav smo mi nekako držali posest, ampak pokazali smo karakter in se vrnili nazaj v tekmo. Ja, drug polčas je bil malo drugačen, veliko bolj na nož se je šlo, nekaj manj priložnosti, ampak meni se zdi, da s točko bi lahko bili zadovoljni, glede na to, da smo izgubili za 2 gola. Kako težko je bilo igrati, predvsem v drugem delu? Domačini so dejali že pred tekmo, da je bilo zjutraj bolj prijetno, ko je bilo prav tako zelo hladno, kot pa že na začetku tekme. Kako je bilo morda v drugem polčasu? Ja, kot veste, mi treniramo, igramo na mrazu, na dežju, tako da zdaj na to smo že navajeni. Najlepša hvala in srečno. Jean-Borg Kalnikiš, very tough match in tough conditions. You went 2 goals up. It ended up in a draw. How did you see the match? Are you satisfied? Are you not satisfied? I couldn't say I'm satisfied after the first 20 minutes. I think we had the game in our hand and then we let it out. We conceded 2 quick goals, which we couldn't let it happen next time. But I think we had a very good reaction in the second half and we were way closer to the 3rd goal for the win. We couldn't get it. As you said, it was a tough second half, but we're looking forward and going for Koper and trying to get the 3 points done there. Thank you. See you. Mr. Božic, it wasn't like you said in the first half. We had 4 goals, not much fouls, not much aggression, but it was like you said in the second half. How did you see the match? 2 totally different halves and at the end, draw. Are you satisfied? Of course, if I'm checking the whole picture about the first 4 games of the second half of the season, we collected 5 points. We have only 1 lost game against Ljubljana. I think it's not a problem, but we collected 5 points against our rivals, so it's pretty good. On the other side, of course, after 2-0, we have to keep the 3 points at home. After the second goal, we were good. We controlled the game. They cannot even come close to our goal. But this first goal after this free kick changed the whole game. I'm not happy with our reaction after the first goal, especially what we showed in the second half, because after 2-2 and after 2-1, how we played in the second half, how we started the second half, this is the correct reaction. That's what I missed, this character in the first half.
In the second half, we were closer to win. We had some good opportunities to score. I'm not remembering even a single one about Primoria, but this is football. The only thing what they did better, it was only the possession, but it was a passive possession because they circulated the ball with the two central defenders and the goalkeeper at the back. In every other aspects, we were the better team, but unfortunately, it cost for us 2 points. This little lack of discipline, and after 2-0. What caused the lack of discipline after 2-0? The youth, unexperienced, what? No, it's not about the experience. It's about focus. We know exactly this variation, what they did. We practiced yesterday. The player who is responsible for the runner knows that he made a mistake, but this is football. We are human beings. We made mistakes, so this is not my first problem. Of course, this is the first thing, which caused a little bit. We lost the confidence after the first goal. So that's why I'm talking about responsibility, because of losing the confidence, it caused the first goal, and that's why somebody is responsible for that one. But on the other side, I cannot accept that after 2-1 we react like this. So we are one team. Everybody made a mistake. We are going on. But as I said, in the first half of the year, the improvement is in front of us, because in the first 4 rounds we only lost a game against Ljubljana. All the other games we are unbeaten. We try to continue like this. We are going to Koper for bringing home minimum 1 point, and we will see. Mr. Božic, thank you. Thank you very much.